Iki ni ikiganiro cyamenya byinshi. Tugiye kurebera hamwe amateka ya sida, uko yavumbuwe n'uko imiti yayo yagiye itera imbere. Hari indwara yigeze itera ubwoba isi yose, abantu benshi bakayibona nk'urupfu rutagira uko ruyoboka. Yajwe kwitwa sida, ariko nyuma yayo hari virusi ntoya cyane yitwa HIV. Ishobora kwangiza ubudahangarwa bw'umubiri ku buryo umuntu atagira kurwara indwara zitandukanye. Ariko ikibazo gikomeye ni iki? HIV yavumbuwe nande? Ninde wavumbuye umuti wayo? Kandi ikirenze ibyo byose, ese uyu munsi HIV iracyari igihano cy'urupfu cyangwa se yari uko abantu bayitekerezaga mbere? Uyu munsi tugiye kureba urugendo rurerure rwa HIV kuva aho indwara yatangiye kumenyekana kugeza ku miti igezweho yahinduye ubuzima bw'amamiliyoni menshi ku isi. Ese intangiriro ya HIV yatangiye ite? Mu ntangiriro z'imyaka y'1980, abaganga n'abashakashatsi batangiye kubona ko ikibazo kidasanzwe cy'indwara ya HIV. Abantu bamwe barwara indwara zidasanzwe kandi ubudahangarwa bwabo bukaba bwarabaye bukeya bugiye bugabanuka cyane. Ikintu cyatangaje abaganga ni uko izo ndwara zari zisanzwe zishobora kuvurwa zigakira, ariko kuri abo bantu zikaba zararushagaho gukomera. Nibwo abahanga batangiye kwibaza ibintu bikomeye: ni iki kiri gusenya ubudahangarwa bw'abantu benshi ku isi? Ubushakashatsi bwari bugiye gutangira impinduka ikomeye mu mateka y'ubuvuzi. Virusi yavumbuwe ite? Mu mwaka w'1983, itsinda ry'abashakashatsi bo muri Pasteur Institute mu Bufaransa ryakoze intambwe ikomeye. Muri abashakashatsi harimo François Barre Sinusi na Luc Montagnier bashoboye gutandukanya no kwerekana virusi yari ifitanye isano n'indwara yari imaze gutera impungenge nyinshi. Iyo virusi niyo yaje kumenyekana nka HIV, Human Immunodeficiency Virus. HIV yibasira cyane uturemangingo tw'umubiri dufasha ubudahangarwa bw'umuntu. HIV yaje kwibasira cyane uturemangingo tw'umuntu mu mubiri dufasha ubudahangarwa, bityo uko igihe cyagiye kigenda, iyo umuntu atavuwe neza, umubiri ushobora gutakaza ubushobozi bwo kurwanya indwara zigiye zitandukanye. Ubushakashatsi bwabo bwaje guhabwa agaciro gakomeye ku rwego mpuzamahanga. Mu mwaka wa 2008, François Barre na Sinusi Montagnier bahawe igihembo cya Nobel. Baje guhabwa igihembo cya Nobel kubera uruhare rwabo mu kuvumbura HIV. None se sida ni HIV? Aha niho abantu benshi bakunze kwitiranya. HIV ni virusi. Sida ni icyiciro gikomeye cy'indwara gishobora kuvuka iyo HIV imaze kwangiza cyane ubudahangarwa bw'umubiri w'umuntu. Ni ukuvuga ko umuntu ashobora kuba afite HIV ariko ataragera kuri sida. Kandi ikintu cyahinduye amateka ni uko imiti ya none ishobora gutuma HIV igenzurwa cyane, bigafasha umuntu kutagera kuri icyo cyiciro. Umuti wa mbere wa HIV, nyuma yo kumenya virusi, ikibazo cyari ikihe? None se tuyihagarika dute? Mu bushakashatsi bwinshi, abahanga bakomeje gushaka imiti ishobora guhagarika HIV. Mu mwaka w'1987, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemeye umuti witwa Aziti cyangwa Zidovudine. Aziti yabaye umuti wa mbere wemejwe mu kuvura HIV. Icyo gihe byari intambwe ikomeye cyane, ariko Aziti ntiyari umuti ukuraho HIV mu mubiri burundu. Yafashaga guhagarika mu buryo bwa virusi ikareka kwiyongera. Impinduka ikomeye nubwo Aziti yari intambwe ikomeye, abanga baje kubona ko gukoresha umuti umwe gusa byonyine bitari bihagije. Nibwo hatangiye gukoreshwa uburyo bw'imiti myinshi ikorera hamwe. Iyo umuntu afashe neza kandi akurikiza amabwiriza y'abaganga, umubare wa virusi mu maraso ashobora kugabanuka cyane ku rwego rwo hejuru. Ku bantu benshi, viral load ishobora kugera ku rwego rudapimika, kandi iyo viral load ikomeje kuba idapimika bitewe no gufata imiti neza, umuntu ufite HIV ntiyanduza HIV binyuze mu mibonano mpuzabitsina. Ese HIV ishobora gukira burundu? Iki ni cyo kibazo abantu benshi bibaza. Kugeza ubu nta muti usanzwe ushobora gukiza HIV burundu ku bantu bose, ariko hari abantu bake cyane bagaragaje ko HIV ishobora gukurwaho cyangwa kugera ku rwego rugaragara nyuma y'ubuvuzi budasanzwe, cyane mu bantu bari barimo kuvurwa n'indwara zikomeye nka kanseri, ariko uburyo bukomeye cyane kandi ntibukoreshwa nk'umuntu usanzwe wa HIV. Niyo mpamvu abahanga bagikomeje gushaka ni ukuvuga umuti wakuraho HIV burundu.
Uyu munsi HIV ntabwo kimeze nk'uko yari imeze mu myaka yagiye itambuka. Umuntu ufite HIV ashobora kubona imiti ikwiye akayifata buri gihe, agakomeza ubuzima bwe mu buryo budasanzwe kandi igihe kirekire. Ikibazo gikomeye kiracyari uko abantu bose bafite HIV kubapima, kubahuza n'ubuvuzi no kubafasha gukomeza gufata imiti neza, kandi ubushakashatsi buracyakomeje. Abahanga barimo gushaka uburyo bwo gukuraho HIV mu mubiri burundu, gukora urukingo rwa HIV no gukora imiti yoroshya kurushaho uburyo bwo kuvura no kurinda abantu kwandura. Iyi nkuru ya HIV ni inkuru y'ubwoba, ubushakashatsi, urupfu, ariko nanone ni inkuru y'intsinzi y'ubumenyi bwa siyansi. Kuva aho abaganga batangiye kubona abantu barwara indwara idasobanutse mu myaka ya mbere ya 1980 kugeza kuvumbura HIV, kuvumbura imiti nka Z no kugera ku buvuzi bwa ART bugezweho. Iyi yateye intambwe ndende, ariko urugendo ntirurarangira. HIV ntirarangira, ariko si igihano cy'urupfu nk'uko byari bimeze cyangwa nk'uko abantu babitekerezaga. Ubumenyi, kwipimisha, kwirinda no gukurikiza ubuvuzi nibyo byabufashije guhindura iyi nkuru. HIV ishobora kugenzurwa, ariko kugeza ubu nta muti rusange uraboneka wo kwivura burundu. Niba iyi nkuru ikunyuze, kanda kuri subscribe, kandi like, kandi uyisangize abandi, kuko ikiganiro cyamenya byinshi dukomeza kubagezaho amateka n'amakuru abantu benshi baba batari bazi. Komeza kubana natwe mu biganiro tugenda tubagezaho. Bye.